Khuborjylla pi baro shakatuk Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat bakong san menta ke Shillong. In penhe ya ke Meghalaya house Pathamai ha New Delhi. The kapo kaping leple ke platinum jubilee ke St. Joseph Church Nohprah. Chongshit ke Lumpung ki kena hikainiam hapinthorong kra parish. Bat pli uba Miralbon ya ke Dorbar Hall bat office VO Pathamai Nohprah. Bat mentangin pa shiki Khubor bakang benya. Ke Jylla menta ke penkre ban penhe shishu ya ke Meghalaya house hanong ba Delhi. Bat na ke benta ke ni umintri rang ba ke Jylla u Konrad ke Sangma menta ke sengi ulabu mau nong rim. Ringkat usembut menteri rang ba ke Jylla ba Preston Tensong bat Menteri General Administration Department ba Sostenes Sotun. Ia kini ke kompleks Bethamai enchna haki ar kela. Haka kela beningkong enchna arpu Southly ki guest house ringkat ba ke meeting hall haka jingmang ba arpu ar kelur tingka. Menteri rang ba haka jingkren uloong ba ke jingpenhe ke Meghalaya house kalong ke thong ban a shushu ke jing shakri ki pat ba ke Jylla kumju haki jingdon kam jung ki nong tre sorkar ki bawan don kam hanong ba Delhi. With all of these efforts, we're very hopeful that we will be having a very, very good infrastructure out here with adequate facilities, modern facilities and proper service so that people when they come from Meghalaya to be here in Delhi, this should be always their first choice. And we would not in the future have to look for any other space in any other facilities apart from the Meghalaya houses that we have in Delhi. So this is really what our objective is, and I'm very happy today that we have been able to lay the foundation stone for this. And I do urge the PWD department to ensure that the work is done in the best possible manner and most importantly by the best people so that this infrastructure comes out to be excellent as well as the construction is done on time. Also, and obviously the most iconic is going to be this particular area where we want this to happen. But having said that, I do take this opportunity because all the Meghalaya House staff people are here, that at the end of the day, infrastructure is only infrastructure. What makes this a Meghalaya house and what makes this a public space is ultimately the kind of service that we give to the people out here. So I cannot but reiterate and mention to all of you that whenever anybody who comes from our state, it is very important for each and every one of you to ensure that they feel at home. And that the new building cannot do. That a new car cannot do. That is only the human touch that you guys can give. So I do appeal to all of you that I hope that you will be reminded about this every time you see a person coming from our state to stay out here. And you can put yourself in their place and just imagine that a smile for a person who has never been to Delhi, because you're always in Delhi so you feel it's normal. But suddenly somebody comes from the village and is lost, but suddenly sees his or her own person smiling and saying, "Welcome to Meghalaya House, Delhi. I hope your journey was good. I hope you're okay. Don't worry, we are here to take care of you." Will make a world of difference to their mind. Even if the rooms are bad, they will feel at home because of the kindness that you have shown. So I do appeal to all of you that at the end of the day, every day when you get up in the morning, remind yourself why you are here, what you are doing here. When you remind yourself that, the irritation is within you. Ke St. Joseph Church Nohprah Parish haka khat sauterik Nohprah kalapli perda ya ke jingra kedap nyopusan snem platinum jubilee da ke jingkentiu ya kalama jubilee da uparish priest upadar Leo Yaubor haka jingadonlang Reverend Padar Bensar Kharsati but Reverend Padar Paulus Palamatam assistant parish priest ringkat ke Bashakot Ngobha kinongkit kam ka parish pastoral council but kit khot ki jubilee committee bapher
kani ka jing sedang ye kani ka jing rakhi kaban long shisnem bat kan kut ha ka khat nyau trik ka lalengkot arjar arpunyau. Hadin ka jing play yo usnem jubilee lapen bot da ka mas bakhot balapin mentahi da u parish priest u reverend Padar Leo yaubo. Ha ka sneng ka kraw u reverend Padar Leo laong kani kesngi bat kisngi banwan kidei kisngi jing aingu ye kisnem bagani ka parish kala yo ka jing gerku bamla nyau shu na 12 dang ya ka house nem khat kandai spa san phawai ulo ongkum ki pai reunget kani ka pateng de ban sngongu ikiling do menchwa ki balapli kani ka parish ulapin kan mau da ka boong de Reverend Padar Konstantin Vendrami ubala machra banthit ikani kejaka na ukeren pal ubedei na kajat benreu Bengali. Ulong upadar Vendrami ulayai sya ikibabun kijing perisya bat bun kijing balamat na ketu kapateng kaba nyobusan snem ba menchwa ha kaba kila im ha kajinget kaba shithem bat baskem triang. Ulay itu na din u Reverend Padar Vendrami ki weiru kiling do ki balabeteng ya kakam syakri blay kila mat bun ki jing kila yaisha kila lenlade bat IT na dong syadong ban play kani ka parish hajan jong ka yodo. Ula kintui ki pat reunget bau news nem jubilee don kam ban penklan ya ka jinget ban sngoutrai ya ka balang. Ula penpau ke jing sngongu ya baro ki balano senyang na duk basdang ya kini ke parish na badai ke jing rehem ke jinget jongki ba ka parish kalanang kiu ha ke jinget kat banang ya bat nang telun kisngi ki benai bat kisnem. Ha Khubor Nohprah sngi lapen bot sedaki cultural program beper ki bala penyak bet ye ki pai ba da ke jingmen ke bakra. Duai ban pen kentam ya uni usnam wat ya kaparis ka jongi ha kani ka jingra khe ka jongi ya kasnam jubilee minkan khu kerjo tagadak jong gading phna kadak do jing suspa aga kerteng ukpa wadu kun wadu men sim bakut amen oblay try can run nong bu nong thau nong penlong nong penman tuker khu tuker do ya uni usnam jubilee jong kaparis ke jongi tuker khu yaki pai reungai jong ka Saint Joseph mau khar paris ker khu yaki lengdo kibatrei hagani ka paris yaki reuniam yakinong tray balang jong baro South Ligi CMC Paria baro kinong kitkam balang hagirukom ki baper ay babaro bahaw ni usnam jubilee nginangla banang pensan yaga jingit kabangilayo priang ay banginla ban imshin raham bangin yatuli ka way kumka parish bat bangin yatuli ka way hagpo ka balang ka bakhut ka jongmi kanang bangin la banying sakhi yami dagi duksa badagi kamba bhagi jongi ipanya kini dau Chris utrai jongi
ke Saint Peter bat Paul's penthorong kra parish kelepelong ya kesengi ki kena hikai kotniam tani catechism day ha ke khatsau terik Nohprah ha school Saint Joseph High Secondary School penthorba ha kini kesengi hadu nyau spangut ki kena hikai kotniam na ki kerdan kelas beper kilawan ban pediang ki senot bat jingero na ki kti ki no hikai hadin bikilawan testa bero shisnam bat pendep ya ke exam catechism jongki. Nakaliang ke parish council jong ke penthor kra parish lingba ke catechism committee lepelong ya ke jinge kendu lang krui jongki kena hikai kotniam nadu class 1 hadu class 9 ban ai khusnam ya ki balik bah ha ke exam. Na pedeng kini nyo puingut ki kena ki layo ya ke A+ marks kat ba arpulai ngut pat kidei ki bawan testa klempep watang shisngi she ki jing hikai shapang ke jinget bat ki tenrai jong ke balang Katolik. Ha ke jing penkup buram ye gini ki kena hikai kotniam hadu saubusan ngut ki no hikai tani ki catechis ki lesenran lang ban ai jingyero bat ban kemen lang bat kini ki kena. Parish priest Padar Lawrence El Nongse ulalong ukongsan katpa Sister Grace Mary Jylla, Vicar General Jong ke Belfon Convent kelalong kum kesembut kongsan. Ladon lang ru ahai kini ke lempung kirkhot ke Parish Council ki catechis bat kirang ba balang. Lingba kini ke lempung ya kenduk lang kalong kelat ban pencelur bat penklan ki Samla bikin nang Snow thu shu ya ke jinget bat ke jingtep bejeliu syapang ke balang Katolik bakin kat kum ke jinget bat ke jinglong rinti ha ke akor ke buram ha ke long briu man briu ke baman kesengi. Mungkin sebagai institusi jangka Belfon community. Nakadaw pamla katiyan imla penulia dan lang bagi mencari seni. Sebagai pangindahkan kami, dalam kayanya peruan, saya kena message yang ia kibaro. Kita kena message kita jom satu bila apa orang ni kejongna. Habis ini kena jom Sunday kasihan jom Saint Peter and Paul Parish Nohprah. Rengkat lagi kita jom team. Tapi sister, nasib kena kena, bagai kuliah yang kibaro, akan ikut Sunday kasihan dia. 2025. Nadab na kaji sa kumen kasang kraw ban yo snow sa hanggang paghiday ikuna kumasmat na spring. Paghandam kubigay jubilee. Kumaong ka gospel o Matthew at kulay like niyo. Iye yung try kublay yung ki. Nakadano yung ki baro nakamansi. Hakne mentakasni bangilabu kerpang kum kasandi catechism day kum result but prize distribution day. Kabadai kasni kraw basmi sajing kermau kerpang ya kini head baret baki kena hikayam kibalawan syakani kini hikayam kabaman lakasni ublay how news nam arhajara brusan. Hakani kasni nengkong nengsyat Ipriang buram bani ay kejingero batkanam sya ublay try kendat upalari lasumar badalang bani habaro sisnyan jong kejinikai niam jongi bat kikimi kikpa hibro badalang hane ila yamumlang hane banang terwa ha ublay yang kikikna bayaka kebaki lanang
bakalan kurtan hangne Andre kidiem hagajing im jong ki paman lakasin haga kerteng jong is secretary but ka committee ji kai niam jong ka parish penthor Nohprah kinong hikai ikna ji hikai Uba Meryl Bonds MLA ha ka khatsan tarik Nohprah ula play pat ba ek dorbar hall but ek office batmai jong ka village organization ha Shillong Nohprah. Yakini ki yeng artali la tailing ba ka MLA scheme SRWP. Kuman shipen pau ka Shillong Nohprah ka de ka wei ni ki Shillong ka badang sa din bat ka badang don kam shipun ki jingirap ha ka roy ka par. Hakani kesengi kelalong ke jingkemen ke bekrau na kebenta ki pat nyong shong shnong ki badon kumba sanspa tam ngut ha ke ba kilayo ya ke ying dorbar hall ke batmai bat ke shlem trikam jong ke yesno ktilang village organization. Kashnong Nohprah bat ke yesno ktilang village organization kim pat don ya ke shlem trikam ke batikna. Bat hakipor bermenchwa ki pentelun ye ki kam haki ying terpat kabela shushna de kisin. Menta kesngipat kini kesnong kelayo ye ki ying dorbar ke office trekam jong ke VO de ki ying betmai bat ki be internet. Ye ki ying dorbar hall la tailing ba ke scheme SRWP kat ba ye ki ying trekam jong ke VO la tai senrop lang de ke SRWP bat ke scheme MGNREGA ling ba ke block office. Hakini kesengi play la donlang Raja Brahma Project Director di RDA, Rang ba Shillong Nohprah ba Anthony Maring, Kong Helena Makri President Village Organization, bat la pensngan ru do ba Augustine Makri Rang ba balang Catholic Nohprah, ba Bitron Rang ba balang Presbyterian, Reverend SS Nongrum Pastor bat kinong tray na block umling. Uba Meryl Bonds mula ay tiru ika work order siya kakinhun yasno aktilang village organization na kabenta bantay ika kamralit shabar ha kakarkhana sain sotrun pineapple processing unit na kabenta ki jingdon kam jong kinong tray. Kong kadaya kani ka office jong ka dorbar Shillong bat ka baar kadai kani ka office jong ka village organization yasno tilang village organization kini ke artli ki benta kilong ke bapongsan hudu kata-kata ki bolong ngijing kruku ya ka Shillong ke jempi abangi phaidin hagi por ke beladep ka Shillong Nohprah kadai ka Shillong kabagdan kinong Shillong ki basmat ki basting kinong rep kirju keni ya ki jhur uso upai ukba ukau bat ke jing tre sitom ke jong phi gi i ba philanang kiu na kapor sa kapor kala bende aga yo ka kot kala bende ha ka perkhat ka perdan aga babun girukom abang yepet nya nujor ya gejing la le jong phi bandang kiu gejing snai ki yin ki sem ha bing pek ki ne saudong ka saukun ki babun ki de ginong rem duna ki batri kam surkar ini ujo tulok surkar tadi ndri abang i phai pat ya gejing la le jong phi ka ni gedi gadak ka basaki bat ka bapau sna ya gejing tres tong le jong phi Bencening jing slap hagajuk ka mamanta day rengkam besuk. Kajing lut ke babun. Dari pikin show, pitri sitom, day ucur, day uso, day gelado, day usiin, day usia, day renyai. Ukuba ukhaw kumta teter. Dagata pikin show. Snejin sinesem, askur bikwan giksu. Agi way di gijakalan ni po Shillong rupun. Kani gedi gedak kaba ii ya kajing tristom gitu. But day baniaro. Rom baro ki Shillong gilong kubalong luki. Bun ki Shillong ki balakam he ay buburom. Tangba abi dijor ya kayo kuat Shillong mau pro ko di kawai ni ki Shillong ki balakam nya. Inta ding beci mengati bihi fitip. Pemlaci fitip ngatang ba. Ngatu baklu kerleng sudong Jylla. Lanyar Shillong bapoy ro bukan. Ibu pun ongor ngaba barok lapoi lut tapi ibu pun di Shillong lapoi.
Kapok ke Jylla mai kan dia. Wat hati wei ke Jylla jong gari ke jong ini. Kelak bende Haryana, kelak bende Telangana, kelak bende Andhra Pradesh, kelak bende Assam. Pun di Shillong apa ini? Kum ke jing he, ke jing red di Shillong. Ini berpi ke di wei di Shillong ke balaku, ke Meghalaya. But hidan ru ke ke mensim ke jing ke jing Italy, ke long ke itu nak hidup kata. Apa keren mo? Tek untuk ke skim apa, punya ini. Jadi kalau peles wan hanya besar hanya beli. Nak Andhra wan sini mah, ini kai tu nak buat sini. Kumba Andhra Kerala ini ke state ada blok mah jangka. Kelempung ia kenduk balai sengi jengki kun Samla ke balang Katolik Nohprah Parish Annual Youth Convention ke bakat kendai. Kelepoi nok sya ke bekut henin ke sengi uterai ke kat sau terik Nohprah arajar arpusan habalang Shillong pur 2 ke bahap sub-district Marngar halor ke pang Ujisu ulong ke jingkermen jungi na ke shithi beningkong Paulus Syau Timotheus ke lenong beningkong ke dekat iwe. Hagatai ke lempung lawan shim benta palat lai spangut ki kun Samla kenthei bat chinrang jong ke balang Katolik ki bakentup na ki lai teli ki sub district kata ke Nohprah sub district ke Marngar sub district bat ke Nongkharai sub district. Hakini ke sengi penkut ia kini ke lempung jung ki Samla lawan bandon bentalang da upadar Ritonbor Kharkongor Assistant Director Donbosco Youth Center Shillong ubala shimenta ha ke kenya ke kriam ban penmenta ke mas bakhod bala shimenta shitrem de ki pat riunget bat ban samru ia ke met bat ke snam ujisu shiki pat riunget. Yakini ke convention lepen hak perda da upadar Saulus Kharpran SDP Spiritual Youth Director Seng Samla Catholic Nohprah Parish ha ke jingedon lang usamla Wanbok Marai President ke Seng Samla Balang Catholic Nohprah jong ke Nohprah Parish. Ha ke ni ke sengi le samru iki khusnam shiki nongjob ha ke jingekop beper bala pelong ha ke ni ke annual youth convention. Kinong keren ha katai ke lempung, kila ai ke jing sneng ke jing krau bat ki kentin kentu ken pam shiki Samla. Kila kenturu ha kini ki por Samla ngi dei ban lek men da ke jing tip briu tip blei bat ngi dei ru ban jan shaka kam ublei bat ban kiar pat na ki rong pong perthei kabala ban te ban khom yengi ha ki kam basneu. Ujisu ulapan Khuborjylla. Pada ujisu balong gajing kermen jung. Tiga ni gajing kermen, kamdai dan kata gajing snow, siapang kita ki egi ban sawan hadiah nabor. Henry, kini gajing kermen ke bau Paulus Apostol Ukraine, kadang ka kerteng, kadang kadur, kadang not, kadang kata ujisu. Ngiem hagapor, bang yomat cibun gijing dan yang ia kenduk sibun kijing akadin kijing bom dikena ya kijing emjungi kijing ting kijing sir kasansya ya pada amot jungi kamtam bangi berkat ya kalau jungi kum ki Samla ni kum kilong kepa kum ki para bangit kadang marbo kata kijing akadin ya kata kalawe ke Bandung kumlo teng hidup jingkerman kamtan melada kita gijing temu jungi dan kita gijing posnya kubang ini dan ki syukur tak syukur. Tu Paulus Apostol ukwa ban ai how to Timotheus yang kata jingkerman baong balada long kumno ru Jisu balong jingkerman jungi unum eno ini dan lain pun ai ngi kita kesi ai kumbau ong lesi ulat dan tenju henry kata kecing tenju jong ublai kanom tam lesi kata kecing la jong iban gesha kita baro tiga ni gantian jong Paulus ya si shiny bai kata kecing kermen bang di ban bo hau kris pada kecil ublai mentak asni kapan pada datang dari gobe ke Khubor pada ublai belum kata kecing kermen jungi ban wan ban pen koi ban pen bahar ini ban pen klan ini ban hamdam ban pen im ini
kita diberi giba community ya kata kecimpa kecingem dan kecing puli banon kong na ka kita bu isya yo so kumnu isya no itu au pen bana Jepang kata kecing so jong Marian hỏi cả đi gần dạ tại vì đâu khen thì tiêu stem can support can hai được cái tiêu và yêu bị can sa sharp comment nomor ba can dan kata cái chính sinh sharp tham mai u isya cái chính uang và những đề bàn tiền uang wat tiền những đề bàn lẽ ya tham tam itu di bating be anja cekmat nama boleh sawan ban pelat ini susu uang ba kita kikmat jong kiba matla kin sayoi kin sapet kita kiskor kiba kelut kin sasdang Bat da kini ki Khubor ngilapoi shikabakut tat hadu bengindai syambiang kublai shibot.